عزیزم برادرای بی‌نهایت قدری اولی قدری گرامی اولی گرامی امیدوارم همه کسا خوب باشین. بازم برنامه دور تاجیکستان کوتاه‌تر گپ زدنی است. میدم وقت شما را زیاد نمیگیرم، 8-10 مینوت یا 15 مینوت وقتتون نمیگیرم. فکر کنم عموما امروز درباره همون رادیوی گویم که آزادی تماشا کردیم، یک بگیم برنامه خبری رادیوی آزادی را یک چند شهروند جمهوری تاجیکستان در اوکراین بگیم که مرده است و مرده او را در تاجیکستان بردن گور کردن. از اما عجیبش برای ما فکر نظری اهل اولادان همون انسان ها پدر و مادراش شو برای ما عجیب غلط بگیم، یک نمیدونم را چی بها بتم. خلاص دوستای عزیزم، عموما اگر قصه کوتاه‌تر بگیریم، پدر، اکا، دادر، اماکی کشته شده ها با این فکر هستند که ما از سال 92 ایس ما را روسیه نان آش اوقات داده ایستاده است، یعنی که مردن ای برای ایوازی همون خلب خوردگیش، نان خوردگیش، در ایوازش اینا راضی هستند در مرده ای. و دیمین گپی که گویم از اونجا معلوم می شود و همون یک گروه با دیبیلان دیگر بگیم که بیعقلان دیگر راضی هستند که برای آن که از سال 92 خلب روس خورده کلان شدی، یعنی اینو برای خدمت خلب روس باز اینا تیار به دستیان که رفته در اونجا چیکار کنن، بجنگن در اوکراین. بسیار برای ما یک بگیم که عجیب تفته همین چیز. اگر خیلی گیریم گفتم که برای جلوتکه انسان هایی که خداشون همه فروشن که که همین خیلی شده همین گپی ما در توغری اومده. اولا او چیز او انسان نمیدونه که از سال 92 ایسه غلام بر این کار کرده و پولا کار کرده. بیا در خونه ما کار که ما همو پولا میتمد. اگر که بعد از او که ما ترا لبوی کار که فرمانت بتن بکنی خود تبرای بکشی بگیم که ای زور بده است. ما آدمای من در این عقیده هستن که ما را روسیه نان داده ایستاده است. میدونی نمیره مفکوره تنگی مردم ما همی است که ما را روسیه نان داده ایستاده است. امام علی نه، یعنی با این گپش اوی انسان ها گفتن که ما نان امام علی را نخورده ایم، اما در امام علی گلاسوات کرده گیم، نان پوتین خورده استیم. دومین چیزی است که انسانی که یک جا جنگ میروه، یک جا زشیته میروه، چی با پاسپورت روسی داشته بود او را بردن در تاجیکستان گور کرده، در روسیه گورش نکردن، شهروندی روسیه بود. چی با او را 201 دیویزیا تاجیکستان برد. خب این چیزی است که همون چیسلوی مرده بودگی را کم نشان دادن از در روسیه. آدما نبینن که اینجا در اوکراین آورده گور کرده استن، برای همون تاجیکاتو نبگیریم برای نه اینجا بوچید خدمتی تاجیکاتی نمیجا تمام بگی گفتی هم با دینگوز بزا تاجیک تا اینجا بر در وطنت گور کرد که هیچ کنه دونا و زشتا مرد. بسیار یک بگیم که علم آور بوده. خیلی انا چیزا با ما برای شما اینجا گفتنی بودم، یک چیزی مهم گفتنی بودم براتون. اومده در بگیم که گراجدانی روسیه گرفته بوده سعودم، خدمت میکرده است در حربی روسیه خدمت میکرده است. دیمین چیزی که باید انسان فهمه که زشتا مرده ایستاده است، یعنی برای چی مرده ایستاده است، در کجا مرده ایستاده است. میدونی نمیره خانه کس در آمدن یعنی حرام مردن است. ما او را یگان چکو نه قهرمان حساب میکنم نه یک چیز. اینو روسیه را زشیشت نکردن، اینو просто преступный приказ исполнять کردن، مردن. خانه کس در آمده
дар уҷа ӯ инсоно ӯ падар ӯ модаро фикр накарда истоданд ки фарзанди инамин ахмақе ки мурд ҳамин фарзандаш дар Украина даромада кӯдакора киштанд, кампирора киштанд, пирора киштанд, орзуи ҳаваси ҳазори инсонаку киштанд ба яроқ даромада. ва ӯ одами дигари тайёр аст ки бо биёяд дар Украина бигем ки ҷанг кина зидди фашизм. Ман ҳайронам кадом фашист ва кадом чиз. ҳар як тайд ки ҷанг мерен дар як ҷо, яъне ки ҷанг бояд маълум боша. Барои чӣ рафтестед? Барои чӣ мерен шумо уҷа? ман лично ӯро хоин медонам, хиёнаткор медонам ки орзуҳои ҳазори инсонҳоро тай хок бурданд. кӯдакҳои инсонҳое ки ба дунё овардаги кӯдакоша имрӯз кӯдакаш дар Россия хича кӯдакаш. ва анаму хел кӯдакора, анаму хел кӯдакора и пидарразо киштан рафта дар Украина. Яроқ гирифта даромада. Медонед намира? ва бо дар уҷа бобош, амакиш, падарош фахр мекунанд ки фарзанди ма барои защитаи Россия мурд. Хизмат мекард, контрактник буд, вазифаша иҷро карда мурд. хай дунё ҳамин буда, умраш ҳамин қадар будааст. Уно хоин ҳастанд. Унора тоҷик наген, тоҷикистонӣ наген аввалаш. Ӯ шаҳрванди рус аст. Ӯ барои мара як рус аст. ҳам рус ягон камбудӣ надора ӯ барои мара шахсан. ки ӯ инсону чандин инсонҳоро орзуша бурд зери хок. Фарзандои кӯдакҳои чандин инсонҳоро бигем ки тай хок кардан даромада. барои чӣ рафтан хичон намедонанд, барои чӣ рафтагишона. Просто приказ киштан дар кор аст украинсора. Вай тири Украина о ҳарром мурдан, ҳарром. Мефаҳме намира? ҳарром. агар ки наму як афғон, як намедонам бигем ай тараф Узбекистон, як тараф дар Тоҷикистон биёям хеле фашизма нобуд мекунем гуфта ҷанг кунанд, бикишанд кӯдакҳои шуморо, қабул доре намира? хетон қабул доре нами чиза? омада кӯдакотона бикиша, кампиротона бикиша, мусфедора бикиша, бомбаборонтон куна, мо ай фашизм тоҷикоро озод мекунем гуфта. розиен? агар розӣ бошен, баъд ҳам фарзандтон розӣ шен. фарзандотон қотил буд, қотил. фарзандотон террористай, террорист, террор кард кӯдакора. бо ӯа мега мо тайёр ҳастем ки агар моро файрод кунам, мо мерем идома метем ҷанга. зидди ки як факт ёфта метонен, як дона. ё ки ҳаму путинотон гуфт ки иҷа кафтар заразит кардестан то ки Украинара заразит кунанд ба ӯ кафтар, гӯё ки ӯ кафтар рост Украина мепаридааст. Украинаи тарафаш Европай. ақл надорен шумо ки ӯ кафтар тарафи Украина мерава, Россия мерава, баъд ай Россия ӯ кафтар бо Европа мепара, Беларусия мерава, ай Беларусия иси меоя, ай хеди границаҳо иси меоя ӯ кафтар. ин чиза ақлото намегиред ки ӯ кафтар ҳайвонай. ӯ ақл надора рост Россия бипара баъди сар додан. ӯ шояд бипара Европа бия заразит кунад. кира иҷозат мета? инам хел кӯто фикр, инам хели бовар кунен гиндишк мағзо ҳастанд. калашон калон ай дадарини сарошон мағзошон чен як гиндишкай. чен як гиндишк мағз доранд ки ҳар чизе ки Путин бига, ҳар чизе ки ҳаму Сагавиёв бига, ё хеста бовар мекунанд ки ана дидӣ гуфтанд ки уҷа ёфтанд чира, лаборатория ёфтанд. факт биёрен, каниам лаборатория дар киҷо аст? хито намедем дар киҷо чӣ аст. Просто Путин гуфт, значит правильно гуфт. Лавров гуфт, правильно гуфт. Сагавиёв гуфт, значит правильно гуфт. ва гуфтанд ки ва медонанд ки уҷа чӣ гап аст. набудагӣ 333 бор версия иваз кардестанд. 333 бор. Да мега фашистҳо ҳастанд дар уҷа Бандеровсо, да меган ки Украина договор кардаги Америкара лабораторияша уҷа шинондагӣ ҳастанд,
намеду барои чӣ ҷанг кардестан хечо намедонанд. мефаҳме намира барои чӣ фарзандои шуморо равон кардестан хечо намедонанд. фарзандотон ҳарром мурдестай, ҳарром. кадомите ки фарзанде дар ҳамҷо мурдестай ҳарром мурдестанд. за што мурдестанд хечо намедонанд. агар Украина нападат мекард дар Россия меистодан дар хоки Россия зашита мекардан мисли имрӯзаи украинсо мо мегуфтем фарзандат воқеан ҳам хокша зашишат карда мурдестай. аммо фарзанди ту дар хоки дигар инсон даромада мурдестай. агар ту ҳамитарида розӣ бошӣ пасу пропагандаите парто ки Узбекистон соли 91-92 наёмникоша дровар тоҷикора киштан. Узбекистон қотили тоҷикон. пас и пропагандата парто имрӯз фарзанди ту наму кора карда истодааст. имрӯз фарзандои шумо наму кора карда истоданд. қотилам фарзандотон, қотил. фарзандотон одамкишанд. фарзандотон гудакора киштагиянд, кампирора киштагиянд. имрӯз ба фарзандтон фахр накунед шумо. бо изона кашида мега ки ман мерам ҷанг мекунам агар чӣ шава. қатӣ ки ҷанг мекунӣ ту? кадом Бандер? Бандеро соли Гитлерда мурдагияю Бандер, қатӣ Сталин. нест Бандер, вуҷуд надорад дар уҷа. инам хеле гапа бовар кунем ки ин шармандагӣ аст, шармандагӣ. ки унамура ки тоҷикистонӣ гуфта бурда дар Тоҷикистон гур кардан. ман мебудум дар уҷа ман мурдаша раҳна медодум террориста. барои чӣ мурд? савол ҷавоб дар курай. ӯ шаҳрванди Тоҷикистон нест, ӯра нагин шаҳрванди Тоҷикистон. ӯ пидаррас пешай диромада гудаки каса киштан я бор дар чишмои гудаки худаш нигоҳ мекард ки наму ай гишнагиша грех рафт. ай ҳамуҷа ай набудани нон грех рафт. мо нони Россияра хӯрдестем хояи уруса намехӯрем. ёбани каш далбаёбо. мо нони Россияра хӯрдестем, мо ноношона пос медорем. ғилом бар ин хӯрдестен, ба ивазиш ҷон додестен. преступный приказ исполнять кардестен. бо ҳам хел падаро ҳастам. ба худо уна террорист. унаура меган террорист. Эмомали Раҳмон унаура фарзандаш террорист аст. дар Украина диромад. унаура ку барку габза қатиш. бугӯ чӣ ба фарзандат дар хоки Украина диромад? чӣ ба фарзанди гудакои украинсора кашт? бира ку Эмомали қатӣ отошон габза. бо ордениш мети дару ки о инаи кора карди бача. бо ягон ордениш мети қаҳрамонӣ. бисёр бачаи хуб буд. украинсора кашт. ура тоҷик наген. мо ютари Тоҷикистони шарм медорам ки агар ки воқеан ҳақиқат медошт ҳамин ҳолат ман мегуфтам бале. не ки ҳамаш туҳмат аст, барои вибр гузаштан аст, миллиону расход кардестай, барои нами ғасб кардан аст. унаму ҷарам як давлати диктатура сохтан аст. мисли Беларусия, мисли Тоҷикистон, мисли Қазоқистон як давлати диктатура сохтан аст. барои ки давлат демократия аст. мехоҳад ки я марионеткаи Россияра ранги Эмомалӣ, ранги наи бигем ки Тоқаев, ранги наи ятай дига аст ку превентивни удар гуфта гаштестай дар ҳамаи ҷо. Лукашенко ранги намтари як марионетка бояд монад, уҷара контрол кунад. ва Украина марионетка надора. марионеткош дар Россия ануже рафт грехта. дар ҳамҷа паноҳгоҳ гирифта шиштагиян ва мехоҳад ора ягонча баргардона сари қудрат биёра. ва чизе ки диктоват куна ранги Эмомали Раҳмон вори кун биҷинбона бигарда, ранги наи Лукашенко барин бикиша, қатл куна, озодӣ аз байн бирава. як давлати озоду орома ноором сохтан аст плани Россия. ва дар инами фарзандои шумо ҳарром мурдестай рафта дар ҳамуҷа.
برایم بای فرزندتون فخر نکنین. خدا نگهبانتون باشه هموطنان عزیز. باور کنید مرا شرم میاکم خیلی فرزندو هستن در تاجیکستان. سلامت سربلند خانواده باشین. خدا نگهبانتون.